بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi niya waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala daing mga binin kato sin pamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis amuin daran pagkarunguan na to in ini labi-luba na tuod nakasod siya ha ini kitab at tawalong ta amin pagtawa ko nila Syarhun Nawawi o Arbaun an-Nawawiya. Amunain hadis si umbulikatu bakas na to ini long tanasabot sin nakaunad tuwat malengkan aun labi mahal ka to wala na to biya mga na pasawa marayaw. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari. In hadis ini yatarrang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam atungod sin hukuman syara halal iban hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in mapatot dungdungan sin hambuk den kato tanyo karena in mga pakaradyaan ini bukon siya laong ta amon tiapok buat malengkan piatar rang kato sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta di kapagdaawa si mano siya in siya awam sabab in iniway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tuodlong niya in halal matarrang damikyan da isab in hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala matarrang da isab. At ini masawa biya sin sawa sin matasuka aadlawan niya inyan katantan kabaakan taha kakitab-kitaban hukuman sara
in tungod paparkala iyan piyasa sa wakato taniyo puas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kaulamaan in haram bukod datod siya mataod. So makawain halal mataod siya. Haantara sindua ini aun mga pakaradyaan umanggil kanila dua na wang uno-uno na inanggilan sinambok pambok bangin parkala hinang yaon bat karna imanggil siya pahalal at inain hukuman niya halal na isab. Bang siya simud madtupa haram na inyan haram da isab. Na intungod paparkala amin si malupa haram iban si malupa halal kulang in makaingat kaniya ring mga manusia. Pag yanon doon amuray mga tao nagdibukdok ng adji, nagingat sin hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala daing halon sin Quran mahamulya iban sunna sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena indua ini amuin nagaagad karwarwa in Quran iban sin sunna in sunna amunain nagpatarang kato asupaya maluhay na to kahatihan in mga pakaradyaan ini. Sarta doon hay nibiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyusiyo in humalli dahil nga mga subahat na doon hay ni naparihara niya na in agaman niya iban sin kamaruan niya na hisiyusiyo lang niya in nakakugdan maun pa subahat nakasud pa subahat na biya siya sin nakasud pa haram. Biya lang niya sin sa pantun sin amuin mag-iipat. Uno-uno na iniipaton niya bihan, siya budang kaunan unta, kambing at tawaring nga mga ini. Uno na iipaton niya halal, doon hayaon, damikyan inyaon subay niya diyajagahan. Labi-labi na tuod, bang in amuin iipat niya yaon, makasud palawm sin lokal amuin piyang lalangan bihan. At ini maksud doon ni tungod paparkala sin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala ini katan ini piyang lalangan kato di papahinang kato bihan ini papahinang kato amin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala nasuway na to jakahan in ginhawawaran na to hatungod sin parkala ini hasupaya kita di makasud paparkala amo hindi takabayaan jumatukato asusungon. Sabab lang niya hisiyusiyo in nakasud paparkala suwahat ini nakasud na siya paparkala haram. Pag yanon doon ay ni suwahat, aming mga parkala, di mo kaingatan, ini di mo hikatugila bihan, nakaamo at tawawala. Sabab mataod parkala, di madyato halaman na to ini, amunin na hinang parsababan sin pag ini alukakat si manusia, in pag ini long tasulang manulang, daing hapasalansin, matao din si Mod paparkala subahat. Na in sila, in kasungan nila, nakasud sila paparkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, bialong niya sinamuin, ini tao nag-ipat, siniipaton niya bihan, manjari aun doon lokal piyang lalangan, piyasud niya madto, atawa bukon niya tiud piyasud, sumakawa, kaya pasaran niya iniipatan niya, doon haon, na hinang parkala long tasubahat dakula sampay aun di mato ini hatim po na kauna nasabot na to sin pangadyan na kauna yadto amo na in parkala na aunin pag patay long ta ini tungod sinamuin parkala yadto sabab na namaniyo long ta inamuin taglokal bihan pagka nakaun sin hayop ini in tianom niya na pagubos doon haon in bata isa bamuin long ta kaya matayan sinamuin ini ipat niya unta yadto na amuin biyaos niya inamin maas long ta namatay ha amin hayop niya miyatay rin sabi maas na yung mga parkala ini magjato habihad to yung parkala sabab na bangkaw sumod pa parkala piyang lalangan na aun wakto magbingkay mo in kamudaratan na ala wa inna likulli malikin hima. Sabab lang niya, in tiap-tiap aun doon haon, tagkapatot ka niya, diyadyakan niya, in kapatutan niya ron haon. Di naman diyari pasudsuran, damikyan, in kita, ang aun kaya nga tantahambok lokal bihan, bukon kita in tagda, puri kita man diyari manuksok maun, at awa sumud maun paparkala yaon.
biya dasin pag-akama. Bang parkala di tamatanto, inhiyalal iban sinhiyaram, subay kita rin sumud. Humundong kita. Bihan, di kita ini mamisarahan uno-uno. Na mga parkala ini, hambuk dahil mga ini piatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in kita ini kulang kabus bihan. Ayaw pakalong ta, amin tao naka ini amin wayron nakapangadji. Misanin nakapangadji, biyabaitan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, biyabaitan kita. In ilmu, amunain yarikato yan, misan pabiya di iniyabutan tasim pangadji, masi-masiyan tiyo-tiyo na. Wa ma'utitum minal ilmi illa kalila. In ilmu kerihil kanyo yan, amin yan nahalawman nyo yan, na masiyan tiyo-tiyo. Na sabab sing katiyo-tiyo yan to, ayaw kita maos, mamikilan bihan, amin magdaawa inyaon nakato in katantan. Wa idha pasadat, ala wa innahimallahi maharimu. So labi luba na tuod bangaon hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay na to halian yung ginawabaran na to. Di manudsod paparkala yaon. Manjari kahinapusan, laong niya, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluhal jasadu kullu, wa idha pasadat pasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. So ipagyanon doon na ini, tiyugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in parulihon sing kita. Amuin umbul hambuk daing hakatan, pagparuli sing ginawabaran na to, amo na yung jantong na to. Mahita. Sabab, in jantong, sin manusia, amunin pagyanon lang niya, ashrafu mapi al-insan. Kalbo. Amo na in sabang-sabangsa, longta, ini, udyot pamaranan sin manusia, amo na in jantong niya. Amo na in sa halka-halka, at tawalong ta, amo na in, nang dahi singkatan pakaradyaan mo, amo na in jantong mo. Kan napagtawa kung sin kaibanan bihan, laong niya, in ini, uno ini, in amin jantong ini, amo ini nakakaingat sin pag-iyan pagtuhan. Sabab, asal siya, amoy in, biyabay ta kato sin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan, piyag anak, yulado alal fitrah. Hati niya, ingkatan, piyag anak, aw nasal fitrah, sin Tuhan Rabbul Alamin doon, amoy in, makaingat siya matuk madtupa, ini nagpapanjari kaniya. Fitratallahi allati pataran nasa jami'a. In fitra sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya di ini unuhan, kaya tupuran ng kataan manusia. At niya sibo da anak kafir atau anak muslim, inya to katantan, aw niya to laungta, kaya rihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarayaw-rayaw amunain, fitrah, tungod paparkala, pagtuhan. Amuyad to. Na manjari, subay na to ayaran in ini. Manjari, biyahita kato si mga ulama, laong niya, siyara im makabatok, dumasin parkala, pag ini, hinang sinamuin, ini, udyot pamaranan si manusia, pagka siya im makaingat magtuhan, subay ingkatan, ini, udyot pamaranan niya, sumujud pa, jantong. Bihan, natin maksud niya, magad, sa kanapagyanon sin kaibanan, in jantong long niya, amuna in malik, sin ini, jasad. Hati niya amin sultan, magdarungan sing katantan pakaradyaan, himindo. Lumawag, matuk maddupa, Tuhan Rabbul Alamin. Iban maluhay siya makasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini longta, bukon pamaranan tarugaing bihan, at walong ta, udyot pamaranan ta. Bukon limain muna makaharap patuhan, siki, at uno-uno na rin ang mga panyapsin pamaranan ta. Inibot malaingkan in jantung. Amuin makaingat sin pag-ianon pagtuhan. Na doon hay ni, pagka siya rin makaingat, laong si mga ulama, laong niya, man arafa kalbah, bakad arafa rabbah. Bang niya kaingatan, injantong niya, kaingatan niya na in pagtuhan. Bihan. Hati niya sa kaulola, bang niya iya ka din kabayan sin jantong niya roon, nakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, min pitrayad to, na makaingat na siya magtuhan. Na
In kamatauran si manusia, inyan awam hapakaradyaan yan. Sabab, in kaibanan, aon paroon ka ba akad taring nga mga manusia, tuoron nila di mabaya mag-ingat. Sabab aon pagkarungukan tawihan, lang ni hati bang kami magini ingat bihan, di na kami matag-awam, ampain awam lang niya, di kog danan hukumon. Bihan. Na inya to, yan to niya nabiyabay, ta sining imbisaran niya to, bakun siya awam. Sabab tiuod niya wala nag-ingat. Hati niya nag-awam-awam siya. Na inya to, wajib wala ni kehatihan, in talabul ilmi, farida. In paglag sin ilmo, pag-ingat sin ilmo, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, inyan, piyardo sin Tuhan Rabbul Alamin. Hati niya wajib, mahita. Sabab hangkan wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa mo mag-ibadat. Di mahinang sindugaing tao. Ikaw ay maghinang sin suko mo. In anak mo kaniya rin sa maghinang siya sin kaniya. In asawa mo ramikyan. Di mo marain sila katan. Iminang kaw sin suko mo. Sa babhadlaw akhirat, in guwa sing katantan lang niya, nafsi kaniya ra. Magbatok sin parsukuan niya. Bukun hinang sin taurugaing, imbatukon mo. Sa hinang mo sinbaran mo, ikaw in magpaid daroon hayan, bangkaw na kahinang atawa wala. Na, hasaw beto beta doon hay nilaw niya, aun doon ha, laom sim pamaranan si manusia, aun siya dugo kiumpol. Bang siya dumayaw in jasad niya, katan. At ineng katan sin, iniudyot pamaranan niya. Bang siya kumangi na katan. Bihan, amo na in pag-ianon, jantong. Na, in jantong tayo ni, longta, biyay kato, ini, pag-ingat ta sinkuan, ini jantong tayo ni, amin suway tatod hation marayaw, ingaton marayaw, sabab, amin sipat niya pamarayaw, amo na in usulan sin pag-akama. Doon kau, tumaytay hayan, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, amoy ini in puunan, liyabayan sim mga sila, amoy in naglalawag sim pag-ianon pagtuhan, dahil di hababaw sing gumaini. Amod to. Na, pagka siya, yaunin fitra, hajantong sing kita, na hambuk doon, hanisubay na to ayaran. Sabab, hambuk biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, in amoy in jantong tayni, makusog siya bihan, lang tasumandig pa amuin mangi. Mabugat siya sumukbad to pamarayaw. Sabab siya namin, amaratun bisu. Amuin mangi bihan. Mahita. Hambukin nila yung mga pakaradyaan, ini panulay-sulay sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in pag-akamata, doon haon si mood in katantan panukas. Sabab, in pagpaibog sin Allah subhanahu wa ta'ala singkatan, marayaw hasusungon na to, subay na to yadto, lawakon pagtuyuan sing ginawabaran na to, sarta inyaon katantan, mabugat na to sungon. Sabab mayta, biyabay kato, insulga, nalilikos siya singkatan, amoy in kalilisuan. Yaunin tuklang katan, yaunin katan mabugat, yahapaan. Ubusin narka, yaunin kaibukan katan, kakukuyakan katantan. Ininihambok din nga mga panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon bang in jantong sinambok mano siyaon jati pa Allah subhanahu wa ta'ala tawbukon. Bihan. Na bang bukon, amuad to hindi nga mga suway na to, ayo puton marayaw sabab mayta, in amin jantong nagkangiid to, dahil hapar sa baban sin hakas-hakas sin syaitan. Amo na biyayta sin Quran, min syarril waswasil, khannas. Waswas sin amin syaitan, amin ini long niya apabila makapagjikir in jantong yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, khanas sa syaitan, hati niya makuwi in syaitan, lumapog dumakan bihan. Sa mayta, mabuka siya. Pa Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan ngayon kita suway daran, nangangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Bat bangwayron tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala ri kita hikaato. Naman jari habok din ang mga biyayta kato si mga ulama. Tungod simparkala, piyang hiningod nila, intungod lang niya sin jantong ini, biya lang niya sa pantun, biya sa pantun lang niya kuta. Biya sa pantun kuta, sinamuin udyot pamaranan mo. At niya amo nin tatapukan sing katantan. Amo na injantong niyaon. Natumtumalong niya in kuta, aun siya lawang, aun siya tandawan. Hati niya sumudin hangin, gumuain hangin, sumudin hisiw-siw na makasud deng halawang atau hatandawan niyaon. Nabang siya, doon hayaon, in susuran niyaon mataod, in kuta yaon mataod din lawang niya, mataod susuran, na subay long niya aun jakan niya. Hati inja kayaon, subay kaingatan sinja kayaon, inja kahan niya manguno. Naman jari weta sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya, inna syaitana lakum adu, pattakhiduhu aduwa. Ingatan niyo in syaitan kuntaran niyo. Inna syaitana lakum adu. In syaitan yan kuntaran niyo. Nasubay niyo long niya, atuhan siya, kuntarahon niyo siya. Di niyo siya amuin pa unuhon doon. Parauhon kanyo bihan. Na, manjari in syaitan pagda siya kuntara, sumud siya palomsin kuta. Sumud siya palomsin kuta. At inay maksud doon haon sumud in syaitan madto palomsin jantong mo. Doon humakasakas. Bukod ng pagkakasakasan dihatay nga. Sa hajantong, yuwas wisopi sudurin nas. Hajantong. Amo ning jantong tayo ni nakasakasan. Sumud siya mon pala umbihan. Humakasakas. Na. Manjari, bang siya makasud na, siya na imagbaya. Sing kabayaan niya. Bang makad na kakasakasan niya ang pamiyakad kaniya bihan, siya na in makakawa sing kapatut. Bukod na amoy jantong ta. Amoy makapagbaya. Doon haon. Naman jari, subay kita may ngatlong niya, jumaka, amo hindi taman jari, pasurun dahil doon na yaon, in syaitan, pakalawang-lawangan, susuran yaon. Ang pamataod beta kato, si mga ulama, mga susuran mataod, palawon niya. Dahil hindi in sumudin syaitan, mataod lang niya, pag ianon si mga ulama lang niya, abu-abu syayatin, mataod, kalawang-lawangan si syaitan. Hambuk beta doon, lang niya, dahil nga mga lawang sin syaitan, al-hasad wal-hirs. Uno'y hasad, junkie. Iwan sing kaog. Na intao maog, amo pakari niya kaogan, in suko niya. Misan ini suko sin tauro kain kaogan niya. Nakuno niya, biya din ng kagin niya umug, haamin suko sin tauro kain, yadto inamin jangki niya, pasurun niya. Lawakan niya kulina, bang mayan makawa niya. Bang niyari makawa, himinang siya pitna, dimihilngi. Madto pa amuin kuan niya. Pasalsin, kaya ibukan niya hinang yaon. Aun hinang, amuin biya mga kita niya, biya sa pantun, kabayan, na subay siya makapaaw niya. Naakaon niya yan to. Napasal sinamin ug niya sinyad to, lumag siya daan, dimihilngi pa amin tao nakapaawon. Bihatin sa pantun niya. Na inyan saytanin ng dahi kanya. Na, banglaw niya imano siya, nakasod maun, palawon sinamiin ini ug niya ha, uno-uno na, pa sibo na pabaran niya, atawa ug niya ha, amin suko sintauro kaing, doon hanlong niya, a'mahu hirsuhu wa asamma. Butahon, bisuhon na siya sinamuin ug niya yan to. Malawa na rin kaniya inamuin, ini pagjaka niya, jantong niya. Bihan. Pasal sin nakasod na roon kaniya, sambil nabuta na siya, iban na, biso na siya roon na yaon. At inibang siya biso, di na siya tumayma pagpa tumtum. Bang siya nabuta, di na siya kahinduan lang niya kung saon kay mo. Aun tagda puro kaing. Bihan. Ampay mga parkala, hinang marayaw, kaya uwan mo, ang pakaw nakakita, ang pakaw na ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala mo,
bang aong kako biya sing kanya yaon, himinang tuod ako biya sing kanya, atau palabihon ko pa. Makabakaw karayawan, habihan to sadya. Misa muri kawaunin kanya. Maka mo na magtuin suko mo. Hamin way hikagaos mo maghinang biya sing kanya, yaon ini imibugkaw, kimugkaw imugkaw sinhinang niya. Makabak na kaw sing kayo mo. Hari na kaulukan misan. Kita kaw yan namin luhay maglagammal. Sa bang mo piyaso din hasad, narito na kaw kimangi. Yan to hambok ding mga hikalarak sinjantong. Hikarwan niya biyeta along niya, al-ghadab wa syahwa. Amo na indugal, iwan sin amoy napsu. Long sin tausog, hawa napsu. Nagakadindua ini. Bihan. Na, doon hay nilaw niya, in manusia, doon hay ni, bang siya kasuran sin hawa, makalabi, doon kanya in hawa, na mahilo in manusia. Magpikilan bihan. Inamin uno yaon. Bang aon kaya ini, o kaya suwan niya, uno na, imibog siya amin yaon parkala, sinamoy ini kita niya yaon, na bang yaon kaniya, wala na problema niya. Sabab yaon na kaniya, halaw man niya. Sa bang tauro kaing, kaya kugdanan doon, sumud na sa bindukal. Talom sin pangatayan niya. Na, doon hayaon, ini long niya, bang sumud habihati ng bukmano siya, sumud mong kaniya namin lawang sin sa isin iblis to sin satan to, doon hayaon long niya, lumamma, in amoy in sundalo sinakal si mano siya yaon. Lumamma. Hati niya maraog na siya. Doon hayaon. Makawa na siya sin satan. Kanambok riwayat beta doon hay ni sin iblis long niya. Ida kana al-abdu hadidan kallabnahu kama yuqallibus sibyanul qura. Bang inyaon kita na mo biha namin suran na mo at inesumud kami palom sin jantong sinambok mano siya yaon. Ang pamatuka sinuno niya biasa pantun basi yaon. Di na mo kasuran bihan. Dahon na mo lang niya maguno. Magpanayam-panayam. Inamuin ini tao yaon. Natin niya doon nila na pangaring-arihan inamuin ini hambok jantong sinambok mano siya yaon. Pangaring-arihan nila paibukon nila nabihan. Amin duhalan nila na sinsahawat. Ipakita kanila ha sa kasanbiyay ni katantan. Sampay makawa nila, maraog nila. Nawang nila maraog nga masud nila na inuno. Inamin kuta. Nawang nila ini masud na yung kuta kapamarintahan na sin iblis in jantong sinambok mano siya. Nakita na kaw sin kahalan bihaon. Parkala di majato. Halaw man sin unuta. Halaw man sin hula tabihan. Yung mga tao, amuin nakabubutas din nga daakan sin akama, amuin yang ngari-ngarihan sin setan in hinang nila, bang nila kitaon, labi marayaw in hinang yaon ding simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, akad mangalo yung mga tao yaon. Sabab tubuan sila dukal, bang mo sila patumtumon. Yaonin astol, yaonin kadab. Pasalihin yaon kanila in syahwa, simud na palawang sinuno nila. Palawang sin jantong nila, nakatime babaw na halawang sin jantong nila. Hasabet to bang sila, sagdahon, baitaan, bukon yan amo, wala yan nakaamo, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na hinang sin mga kasahabatan, wala na hinang sin mga tabiin, wala na hinang sin mga mapuas din kanila sampay pa, iabutan intong katus katahon, wayron pa jimajato yan. Suway na mga upat nga katus katahon ng pajimato, lando to din dukal nila, inastol nila. Bihan. Pasal sinya biya baita. Inya on lawang sin seitan. Sumud palom sin daghal si mano siya. Mahita. Sabab bukon impya kay nila amuin uno. Amuin pangannal. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impya kay nila amuin pikilan. Ang kanabang sila, along niya bihay ni. Lumag sila daawa sin hinang yaon. Bang sila masagdaro na yaon, lumag sila riya din namin hikahinang bunal sin hinang nila. Ikapaamo biha na may mahinang amin bunalin hinang nila. Inyad to katan pangaring-ari to sin syaitan. Damik yan. Dahin doon haon kabaakan lang niya, amo na in pagyanon at tama.
pinas. Hati ni pag yanong tama, ini bang bahasa ko na bahasa sinog, biya sa pantun amuyin, ini, bang hapagkaon biya dahalwa, lakak, bihan, amuyan to. Naroon na ini, sumudo na ini, kataan, ini, amuyin lakak, kapag ini lawag alta, lakak hapag tamong, lakak ha, kataan pakaradyaan, hapag kawasa, bihan, yaon kaniya katantan. Na inya mga tao bihan to, diya tumabaya daukon. Kaya nila sila nakatatayong babaw. Impangatod nila habaran nila, ini sila in sareo-reo manusia. Bihan. Na, inya un katantan lang niya, kabaakan mo. Misanda siya, in kaaunan niya, yutang taguro, makahati. Di niya akaroon ng kabayan sin Allah Ta'ala, along niya, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Di siya himinanghat to. Pasal sinya ang kaniyang tama. Bihan. Lando siya maibog si mga uno-uno pakaradyaan bihan, yaon kaniya, iwan da sindo kaing, nararing ha amin, pagbisaran taring ha panagnaan ito. Dahil ha mga lawang susuran hi Iblis, pa jantong si Mano siya, ang painini biyabay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in syaitan yajri libdi adama majrad dam. In Iblis lumabay daing haamoy indakanan sinduko sina nakapu Adam. So in kasampayan niya rumatong pa marira pa jantong. Sabab in katan uy anini harap marikatan. Magligot inamin dugo yaon harap mari gumawa din di sumud mari biyaton hadya maglibot-libutan nadya biya. Amad to ini kaaunan niya. Na, in mga tao, amin lang nga yaon doon kaniyang tama pag yanon, kabayaan yan, biya bantog-bantog mo sadya. Suway hadya siya dirihilan kuan, amuin ngan, bihar. Misan lang niya in ngan, piyag ngan kaniri na tumup, kaniya makuyag da. Pasal sin amuad ti namin inilalawag niya. Amuad ting kabayaan niya. Na so di siya makakuan law niya, di siya makahindo sinuno. Sabi na biya supa hibutang tabi mga tao takakawasa. Bihan. Di yan makahindo sinamin pag yanon amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Mahita. Yung mga politician niya on hibutang ta. Sabab maiging buto niya bang niya hinduan niya on. Bang dukalan kaniya niya on. Nabihan. Nabiya da si mga tao amin mga mag-uusaha bihan. Sabab maiging suki, bang sa upama inyad to katantan bihan, ini higwa nila bihan, paakaroon na kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyad to malawa din kanila. Damik yan lang niya, hubbut tazin pil manjili wa thiyabil wal asas. Susuran sin Iblis, amo na in mga makuyag bihan, magpalingkat sinbay. Magpalingkat lang na simbay, palingkat sintamungon, magpalingkat si mga kapanya panalam simbay. Inya to katantan. Naubos, im mga sila, amin awon-awon matubihan, hiubosing katan, alta nila hikaon. Pauno yaon. Wala nila kiyahatihan, in alta yaon, alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan wala nila kiyahatihan, bang unim maksud sintuhan Rabbul Alamin, doon kanila. Ipag-amal nila yaon ang kandihil kanila. Subay mahinang nila yaon ipagdaya hadlaw akirat. Impagdaya nila riya dunya. Bukon niya to hipangusibaan. Amin kumawa sila kawantukan din doon na alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masabot sila bihad to bihay ni. Basal sinamin alta yaon. Bihad. Na, gamayan hikadto nila paparkala amin di datod kakunahan. Makikita ko si mga kabaybayan bihad. Sampay ini sulat Quran yaon. Bihon katanha kuan. Ang mga landang yaon biha. Ang palibuton ng bay katan butangan sinuno yaon. Inyon di kapag kaunahan sin siyo-siyo. Aturo na dya sin mata. Sabab in Quran biyayta kato suko sin buhi bukon patay. Namang utang haringding biyan, umato din tao, imibog siya sinyaon, bukon ibog ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kelingkatan siya,
patay in pangatod niya. Patay. Nabihan. Na yung mga yan katantan, wayrong kalakihan niya. Na masi-masilaw niya, in aming mga bihad to, amin ini nagjajaga namin pamaybay nila, habihatin ko, hindi sila mabaya, amin dumaan. Kabayan nila bako sadya. Bang aon doon lumukay-lukay na magtubihan, gantian na isab sindo kaing, nanauno na inyo to. Amin bakas biyutang ito. Uno na yung kapaiddahan niya. So, wayron na. Naampayin bugat niya ron, hay ni, ingkataan ni asubukato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na sinakim, hansipak kusing asuhun kaw. Min ayna akad, ila ayna anfak. Dahil hindi mo kiyawa, inansipak kusing, iharap mo pakain. Ising katudyuhan niya. Piya na ug mo rin kay mukarna sin Allah ta'ala at away. Ang pasukuton ka, kay mo kun kay mo. Misa rin baran mo ini, piya panjari niya, sukuton da kaw. Asubuhon kaw. But in barantay ni, Allah ta'ala yung tagsuko. Hangkan na bang imano siya, magjuro-juro habaran niya, bihutang niya, patayon niya imbaran niya, amurad to injo matukan ni hadlaw akhirat, magpatay na hadya sing ginawaran niya, parit na siya matay. So, kana naman niya yung bisa sinamuin, hinang niya rin di hadun niya. Biha. Biha sintaw magdugso, simbaran, na ini nangun niya magdugso na hadya, dito hadlaw akhirat. At tawa minum lasun, biha to na hadya yung guwa niya. Biha. Na, damik yan. In mga ini, dahil ha mga lawang-long niya, hubbul mal. Amo na in, makuyag sila, alta. Iniapas nila, wayron tiya tali, dukang din sin alta. Sampay, malawa na yung pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasal sin alta. Iniapas nila, amurayad tuwihan. Na, kuno lang niya, in mano siya, bihan, suron in jantong niya, ha, bihad to in, kuan, niyat niya, maksud niya, liyarak sin niyat niya yadtuin jantong niya. Doon haon. Na, asabit to, di na maig ka niya yung paglawag, di mamarahi. Biya na simpagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, bang aon ha anak ka po Adam long niya, dua lihak ding habulawan, di mamarahi ka niya. So, may mahinang to. Bang yaon-on na to, di mamarahi, so may mahinang upat. Wala yamla'u jawpab ni Adam illa turab. Doon tumubtob bang mugto nain manahot niya. Pag yanong manahot bang mugto nain, ini nyawalihan niya muklas dahil halam sin jantong niya. Dahil halam sin pamaranan niya. Bihan. Sabab in amin jantong tayo ni, biyay ta bihan, amo na lang niya panagnaan himibal. Amano siya. Iban amo na isab in kahinapusan humundong. In panagnaan mabuhi in bata-bata biha makasilawak siya pasalsin yadto na in kabuhi biha namoy nagdakan niya tinabuhi ng jantong niya himibal na makasilawak na siya napagbugto yadto ban siya matay na. Humundong, long si mga doktor, cardiac arrest long ni. Long si bahasa, si mga bukon doktor, bihan long niya, dead heart. Patay na in, jantong niya rin na maghibal. Magtubihan. Na, panagnaan himibal, amo na yung kabuhi. Panagnaan humundong, amo na yung kamatay. Nabang abutan habihad to yung kahalan, na kakitaan mo yung mga tao may masubalta, mabuka sila magkamiskinan. Mabuka sila magkamiskinan. Nasarta yung mga tao bihayad to, matakihalta, bukon marayaw yung pangatod nila tao miskin. Mababa yung pangatod nila tao miskin. Biyan.
Damik yan doon hayaon. Dahil na mga susuran sin syaitan, dakula, suod dan ni bil muslimin. Amuin angan-angan mangi ha mga muslim, pagkahiniya muslim. Na, banglong niya in hambok muslim bihan, dimihil hapangatod niya bihan, impangatod niya hadya, hunahuna niya hadya hambok yaon, maghunahuna siya mangi, pahambok muslim, nalarak na uno niya, injantong niya. Sabab maita, in pangatod niya hambok tao yaon, mababa din kaniya. Bihan. Ati niya, bukon sadya mababa hapangatod niya, sampay himibal pa indila niya mamisarahan. Di mamaray ka niya lang yung mababa in pangatod niya rin tao yaon. Di makasandalin dila niya rin makalabad. Ibaita niya. In tao yan bihay ni bihad to. Na, in pangatod niya habaran niya sa rew-rew tao. Na insuod dan ini hambok din ang mga dosa sa lago-lago. Beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita di mag-ipatay ni ba't ini ipatan sin Iblis. Iban sina nakapu niya. Na, subay in mu'min, biya na si pagyanon sin Umar ibn al-Khattab, bangka umatod hatay manghud mo Muslim, ayaw ko umatod hanahinang niya dosa. Sa atura siya, tumtumain hinang niya, misan da kumantiyo-tiyo na hinang niya marayaw, dito ko timindog ha, hinang niya marayaw yan to. Hati niya, impangatod mo kaniya, tao marayaw. Bihatin Muslim, may ta. In Muslim, ipan Muslim, magtay manghud. Bang kasi kaitan intay manghud niya Muslim, kasakitan da siya. Iwan inuog mo ha, tay manghud mo Muslim, biya sinuog mo habaran mo. Di mo siya manjari, dihilan sin, ngi. Subay hadjakatan, marayaw. Akan na rin nga mga magkabas sa ta, kisa si mga kababaihan biha, long ni mga babae maabugho. Uno sampay si mga asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maabugho day sa. Oo, maabugho. Bati mag-abugho to, damo na yung dua, hiya isa iban sin Juwairiya. Bihan, sabab na, bata ba ko pa, sibo-sibo. Bihan. Sa sumakawa bang mo asubuhon long na hiya isa, uno yung pangatod mo kan Juwairiya. Long niya wayron na babae marayaw kita ko, dahil kan Juwairiya. Asubuhon mo hiya, ini Juwairiya tungod ka na isa, bihan to rin sambong. Wayron na babae marayaw, hiya isa. Kita, may intindo kanan nila, amuin pag-ahakama. Bukon intindo kanan nila, roon ha amuin ini unikwan sin Satan, ha amin lawang sin Satan simod panauman nila. Amod to. Na, yung mga inikatantaan, biyay kato, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kahatihan, ya ayyuhalladina amanu, stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ya kamu mga nagpaparatsaya, matan pamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, na sambakan niyo, intuhan niyo, iwan sindaak sintuhan niyo, apabila sila karua tumawag ka niyo. Hating pag anong doon haon tumawag, bang tumawag in Allah subhanahu wa ta'ala, yan dahing halawm sin kitab niya. Isiyo-siyo in mamas sa sin kitab niya, tumawag dahing hangan sin kitab niya, nagtaat kau pa Allah ta'ala, wat hindi ungog mo aming kabtangan dahing Allah subhanahu wa ta'ala, bukon yung piyagtaatan mo amoy inunuyaon. Amin tao nagpagawa sin kabtangan niyon. Kanaweda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, ini suway kita magtaat. Wa in abdan habashi. Misempeng kaaunan giwaan sing kabtangan niyon, ipon deng hula habasha. At in hula habasha ini, itumben tao katandid to. Naon kay wanan tao, hapangatod nila sin itum yan, mangi. Kaya nila kaingatan, in itum aun pangatod nila wihan, mas lawin indayaw sin itum deng sin puti. Bihan.
Mahita. Sabab namo na imano siya, uyrong pigbidaan niya hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ingkatan mano siya, sawa siya lang niya, sibu, kaasnalil must. Biya na ipunsod layaon. At inatupad, katan. Bunalaon siya malaggo, aw nasiwi, sa sumakwa, tupad siya, hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy tatag-ipon kaniya. Miya makad sindaakan niya, limalayo din hapyang langan niya. Nabiyay ta doon hay ni, istajibu lillahi walir rasul. Samba kaniyo, uno-uno na impartawakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno impartawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akimis sala. Tindukan niyo sambahayang. Wa atod zaka. Tukbal ka mo sin zakat. Yan. Manjari, ililay sin Rasul katanta niyaon. Impag sambahayang biya din, sabab di takay nga tanong, patindo ko na dya kita sin wala di matong kato. Nasa lilay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang ka mo, biya sing kita niyo pag sambahayang ko. Amo ni naturan. Biya, nauno-uno pa karadyaan sabay kuwa dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno pa karadyaan, wala na napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumud yan pasubahat. Subay kita humali na runan. Subay kita manganal na runan, pa kayon tayo nakkalta. Taalukon ta pa jantong ta. Amuyin, maglawag sin, pakaradyaan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na sinakilong niya, in jantong amuna in sultan sin udyot pamaranan. In udyot pamaranan, inikatan sundalo niya. Siya magdaraak. Biya bangkaw magsambahayang, umarap na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, in maghindo kayo malong niya, sujud kaw, jantong mo. Di ka makasujud bangkaw rin niya hinduan. Ba't bangkaw malupayon ko nagtitindog, di ka makasujud. Bangkaw rin baytaan sin jantong mo, sujud na kaw. Bihan. Ruko na kaw. Itinal na kaw. Bihan. Sujud na kaw. Bihan to. Hati na siya magbabayta, magtumarisin, mapatot mo hinangon. Na, ang kanalong niya, innamal a'malu binniyat. Di jumatuin hinang, bambuko ni niyat. So, uno ni niyat, mamatinjut jatuhan sin hinang mo. Na, matingkataan. Na, ingatalong niya, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatan niyo, bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagbabaya. Haantara mo, iban sin jantong mo. Hati ni Allah ta'ala in magpindah sin jantong sin manusia. Uning kabayaan niya. Asabiyat to, aun waktu long niya roon haon, amuin, di kau mabaya sin niyaon, sa kalihi kareho to ikay mo. Tamatandahi Sheikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, long niya, fayakrahu fiha al-khair wa yarghabu fiha al-shar. Amin limiso siya hamarayaw, iba amin kaukan niya mangi. Nabihan ba ita sin Allah subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aun waktu in kalisuan mo to ini karayaw kay mo. Aun waktu isabing kaukan mo, amon to isabing ikakangi kay mo. Mayta. Allahu ya'lam. Allahu ta'ala rin makaingat. Sababin siya nakapatiot kay mo, iban sin jantong mo. Siya yung nagbabaya. Siya yung magpinda. Yukalla, bang kanangyanan ng jantong ini, kalblong niya, pasal, pagpinda-pinda, ang kanasaway kita daran nangangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbit kalbi ala dinik. Patuto kaya Allah, in jantong ko, doon haakama mo. Iban hidayat ako. Doon hayan. Asupaya, mahinang ko katanin, di akan mukha ko. Bihan. Wa innahu ilayhi tuhsyarun. Napag-ubusin uyan sing katan, harap da kaniya. Uy-uyan tarukain, harap da pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Iwan amuan ni maksudangkan kita pia panjarihinang manusia supaya makapagtag-ipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namoy adto mga palanggungan nakapindeng ha mga pangadyan wala na to natalusin na kauna ito sugpat sinamuyin longta amin hadis hikatu ha al-arbaun an-nawawiyah. Mahuli na haro kaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala do kaing naisabin biya pangadyan na to doon na ni tumubtog pakaradyan na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala magsukur sinyan kamo imaalop ini pakaradyan na to ini yang kamu simusugpat na magsukur kaniyo waas deng ha pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.